gikomeje kwibazwa n'iki kuki perezida Bassirou Diomaye Faye yemeye gushyigikira Macky Sall nyuma yo gutandukana na Sonko. Iyo urebye inkuru yo kuba perezida Bassirou Diomaye Faye yashyigikiye Macky Sall ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni, ushobora gutekereza ko ari inkuru yoroshye y'ubwiyunge bwa politiki, ariko iyo ucukumbuye neza usanga iri mu nkuru zikomeye ziri guhindura Senegal muri uyu mwaka wa 2026. Reka turebe gato. Mu myaka mike ishize, Ousmane Sonko na Diomaye Faye bari abanyapolitike bafatwa nk'abahagarariye impinduka. Bombi bari bahanganye na Macky Sall kuko mu 2024 Macky Sall atashaka amatora. Mbere ko perezida Bassirou Diomaye Faye asimbura Macky Sall, bamushinjaga kuyobora igihugu mu buryo bwegereye cyane Ubufaransa n'ibigo mpuzamahanga by'imari nka IMF. Abateye Pastef bumvaga ko igihe cya Macky Sall kirangiye burundu, ariko ibintu byaje guhinduka vuba ahangaha cyane. Mu mezi make ashize, umubano wa Sonko na Faye warasenyutse cyane kuko bafatanyije kwiyamamaza kugira ngo batorwe. Ishyaka Pastef rishyigikiye Bassirou Diomaye Faye kuko Sonko atari yemerewe kwiyamamaza. Faye yakuye Sonko ku mwanya wa minisitiri w'intebe, nyuma inteko nshingamategeko itora ko Sonko ahita aba umuyobozi mukuru wayo, nuko ahita aba perezida w'inteko nshingamategeko. Ibyo byahise bigaragaza ko muri Senegal havutse ibigo bibiri by'imbaraga za politiki, perezida Faye ndetse na muri perezidanse na Sonko mu nteko nshingamategeko. Macky Sall rero yagarutse muri Senegal bwa mbere kuva yava ku butegetsi kugira ngo asabe inkunga ya leta mu kwiyamamariza kuyobora. Nyuma y'inama yamaze igihe kinini hagati ye na perezida Faye, Senegal yahise itangaza ko imushyigikiye ku mugaragaro. Ariko ikibazo gikomeje kwibaza ni ikibazo kivuga kiti kuki Faye yemeye gushyigikira umuntu Sonko yamaze imyaka myinshi arwanya, kandi Sonko yarashyigikiye Faye. Mbibutse ko Faye nawe ngashaka gushinga ishyaka rishya. Abasesenguzi benshi babona ko igisubizo kiri muri diplomasi mpuzamahanga. Mu gihe Sonko yarazwiho amagambo akomeye anenga IMF, banki y'isi ndetse na influence y'Ubufaransa muri Afurika, Diomaye Faye amaze kuba perezida yagiye agaragaza uburyo butandukanye. Yakomeje kuvuga ko Senegal igomba kwigenga, ariko kandi ikagumana umubano mwiza n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego Faye yahuye na Macron mu nama mpuzamahanga yahuje Afurika n'Ubufaransa. Muri iyo nama impande zombi zaganiriye ku bukungu, ishoramari, umutekano ndetse n'ivugururwa ry'uburyo Afurika ikora n'ibigo by'imari mpuzamahanga. Iyo nama yari ingenzi cyane ko yerekanye ko nubwo Faye yifuza ko Senegal yigenga kurushaho, adashaka guca umubano n'Ubufaransa nk'uko bamwe mu bayoboke ba Sonko babyifuzaga. Uyu munsi Senegal mu bihe bikomeye by'ubukungu, akaba ari naho IMF yinjiriramo. Hari impaka ku mibare y'imyenda yasizwe n'ubutegetsi bwa Macky Sall, ari naho ikibazo gituruka nyamukuru. Hari ibibazo by'inguzanyo mpuzamahanga ndetse n'icyizere cy'ishoramari. Mu gihe nk'iki, Faye akeneye kugaragaza ko Senegal itekanye kandi ishobora gukorana n'abanyamahanga, nyine abafatanyabikorwa. Niyo mpamvu bamwe bavuga ko gushyigikira Macky Sall atari ugushyigikira umuntu, ahubwo ari ugushyigikira isura nshya ya Senegal. Iyo urebye rero ibintu bikurikirana, usanga hari ibintu bitatu byabaye bikurikiranye. Faye yatandukanye na Sonko, Faye atangira kwiyubakira umutwe wa politiki we bwite, Faye yemera guhura na Macky Sall ndetse anamushyigikira muri yo. Ibi bituma bamwe bavuga ko perezida Faye ari kugenda ava ku murongo wa Sonko akajya ku murongo wa diplomasi ushingiye ku bwumvikane n'ibihugu bikomeye. Ubwo mu yandi magambo bivuze iki rero? Ikibazo si Macky Sall, ikibazo nyakuri ni ukumenya niba Diomaye Faye ari kubaka Senegal nshya ishaka gukorana na Macron mu gihe akiri perezida, kuko umwaka utaha 2024 ntabwo izamusiga akiri perezida w'Ubufaransa. Ndaza kubakorera n'ikigereranyo kijyanye n'imibanire y'Ubufaransa n'u Rwanda no kuba Macron agiye guhinduka akava ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ese undi uzamusimbura we azabana gute n'u Rwanda? Rero ikibazo nyine gikomeje kuba Diomaye Faye ari kubaka
Senegal nshya ishobora gukorana n'umuperezida uriho mu Bufaransa ndetse na IMF n'ibihugu by'iburengerazuba mu buryo bushya, cyangwa niba ari ugusubira buhoro buhoro ku murongo wa politiki wa Macky Sall yari asanzwe akurikizwa. Niyo mpamvu inkunga ya Macky Sall kuri ONU ishobora kuba atari inkuru ya ONU gusa, ishobora kuba ari ikimenyetso cya mbere cy'uko nyuma yo gutandukana na Sonko, Perezida Diomaye Faye yangiye guhitamo inzira ye bwite muri politiki ya Senegal, kandi iyo nzira ishobora guhindura uburyo Senegal izakorana n'Ubufaransa, IMF ndetse n'ibindi bihugu bikomeye mu myaka iri imbere. Icyo nicyo wakwitega kuba Perezida Bassirou Diomaye Faye, perezida wa Senegal, ashyigikiye Macky Sall. Ese ashobora kuba agiye guhindura umurongo yagenderagaho n'uwo yatangiriyeho, dore ko atumvikanaga na Macky Sall kandi waje no kumufunga, ndetse akaba agiye kwitandukanya n'umurongo wa Sonko bashwanye nyuma y'uko umwe afashe ubutegetsi, kandi imbere byavugaga ko ngo Bassirou Diomaye Faye ayoboye mu cyimbo cya Sonko, mbega Sonko we ari kumuyoboreramo. Ariko se noneho ubu ngubu icyo wakwibaza ni kimwe, ubu ngubu Bassirou Diomaye Faye ashobora kuba ari kwiyomora cyane ku mitekerereze n'imikorere ya Sonko uyoboye inteko nshingamategeko. Mu minsi yatambutse perezida w'inteko nshingamategeko yashakaga ko noneho bapenaliza perezida uriho, akaba atari uzajya ufata umwanzuro wa nyuma, ahubwo uzajya ufatwa n'inteko nshingamategeko mu buryo bwo kumupenaliza. Noneho rero ushobora kwibaza se Diomaye Faye ari kubona andi matora ashobora gukurikira, ashobora gutuma Sonko amugarika. Ariko se umajije kureba ibyo ngibyo ushobora kwibaza ngo nimba ashobora kuba yamutsinda, ari kugenda ashaka amaboko y'aba bandi bakomeye. Akaba ariyo mpamvu ashyigikiye perezida wahoze ari perezida wa Senegal Macky Sall kugira ngo abe perezida wa ONU, agira izindi mbaraga zikomeye. Gusa icyo nakubwira ni uriyo wageze ku butegetsi kugira ngo upfe kubuvaho muri Afurika especially biba bigoye cyane. Ubwo rero ni ukureba aho byerekeza, kuko umubano wa Senegal hamazemo ibintu byinshi muri iyi minsi, rwose hatambukamo ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ni ukureba ese kutabara neza kwa perezida wa Senegal na perezida w'inteko nshingamategeko ya Senegal, uyu mubano wabo hatse iki, kutabana neza kwabo bifite iyihe sura mbi ku gihugu, ese bifite izihe ngaruka? Ndetse kuba uwo bahoze batavuga rumwe kuri uwahoze ari perezida wa Senegal Macky Sall ahuje amaboko n'uwabaye perezida, kandi batahoze bavuga rumwe, batumvikanaga, bakaba bahuje amaboko, byo biraza kugira ingaruka ki kuri Senegal ndetse no ku hazaza ha Senegal.